Kadorbash nong nomen song haka step jong kakat wai tarik no pra arja arpulai kalau yo pediang ye katrokit nyut nagi kiti jong MDC ke Malki Laim Krau ba Fantin Jail lokadong ubadeiru executive member jong Khasi Hills Autonomous District Council bat kini katrokit nyut kadai lingba ke Mang Pisa jong 15th Finance Commission bat pentelun pat yaka da ka Solid Waste Management ke Council. Nalor ba Fantin hak diga step lawan ban senran lang ye u da ka kurim jong u ka Dr. Maisel Amprin lingdo ka badai ka MLA na East Shillong bat ka balong ru ka kertong jong ka National People's Party hak ka election MP Lok Sabha na Shillong seat ka ban long house number 1 nang taw ba jigur merthong executive member badai kmi ka tanat trade bat ka council ki noi lam snong bakan thop ru yo ba phrang warjri urang ba snong nalor ki nong kit kam bat kiwe Haka ni kasngi ka darbash nong nomen song kala penlong ru ya program pencoach nong haka balaya simbenta dagi pat nong snong Akan baik konsali dan kadu ribbon ini akan tilang. Publication board. Lalu mutasi kita. Ila mang ketpang ya kini ketrok hak jaka ba ingkon kata ke proper collection of waste lagi kita kata ke ba pemka municipal mo namar kanong mensong kada cepat de municipal di da try ke kini ketrok tingyarap ya pi tung kasnong kadong ba prang Bapinpet ha ya kajinglum jong kini kijabo kijong pi kat nganget ba kajinglep ha jong ibang Fantin kan saknam hakis nem kibawan ngasutan at Cibun ba iba RG atpos nem mensua IIP ya kata ketrok ba mampuai adwa ru lay baba kita kasngi PE ba u kunom ru ulale itu kam kali kasni ke men na kabenta jong ibro kali kijing le ha jong iba Fantin kan long kai ke ban tengkiu ya kasnong kan hau jong pi Kijing pun coach nong kijing pun coach dong kade bendong ban la kasi kamdei bendong tang sisin sisnem nilai coach menta la sai la perhatian kalai tenan la ipu menta la sai la kenting biang kadi benong man kasni kadi benrung ha kajabeng kejongi kadi benrung ha kamensim kejongi lada pi iet ya kasnong hi kajing kuit kawan ahman lada kajing kuit kawan kajing syat jing klan kawan lada kajing jabo kadon kajing pang kadon da kan tu pi kajing kuit kadi benrung ha kajabeng pi ba man kasni pidin ben kuit ya ki kempong la jong ya kabar jabar gieng la jong bat kumjuru ikba ni teng pun sing dangin nya de kali ni paham kiki ko kali ni kenting bicabar atur kadai ka ba ngin pendu ini pen zat teng ni kali kajing jabo jabo sdong namar ka sdong hi ka songdor ha kajing kuit ada ka jaka ka songdor cispa ada ka kuit ka songdor aspa kata kadai kajing ngai jonga bang kit box sisa ba kali ka lamut song hi deng ba kajing trai lang dengi kinong bikman bat ka dor ba sdong bat ki seng samla bat ki long me kan long kajing kepu hoi ngamdon Cibun man ai ya katrok lapan lagi po teli kisnong ngan ay tang yano habang adon tang kaway nday nga so baka ay karay kajonga kabangan ay kano matsong kaday karay ko pahatam namang nga i kajing don kam nakmat kamday ya kata ka vote kabang adon kam namanta ka election kajonga kamday namanta ka jing yaday nday nga hapet ya ka ay kajing don kam nakmat kana matsong sisa kaday kisnong kaban apun pa bat ka jabo kabami nakiyaw gihat kalabon ngangit scam bakani katrok kan Aisyah kata kajing syakri ka bapatam bat piru kadal basnong ka bapenya jak ni katrok sumar da kajing it nong nya du sumar da kajing it jak ni ka bensim bonong bakani kadai kajonga kani kadai kajongi bat nginya ri sumar sukhen bakani kadai bonong bakan du no tang ciko san senam ko senam kadai banyai ne basu sarong sisa bang apa perkhat ba I kenum labam kwai dua blenu ida ai teng yang katrok kajing snong Lampoi perhat kadik information ke bangar ngiyok mentah ni. Tengah kembang bakan ni kayang kesem kejongi kenang nak ban senyang Cibun nam ta katong song. Badi kiwi kisnong baro kibadan akan ikasor silong.